A ovo kolu pijem, brate. Šta je, Boros? Room tour hoćete. Ok, ljudi, danas smo na Zrću, prvi dan, to jest 0. dan, pre-party. Počinjemo sa malim room tourom za sada, pa ćemo onda ostale stvari, dan, 2, 3, 4, sve odjednom raditi. Znači, brate, početi u kuhinji odmah, je mislio da bi bilo pametno ulaz pokazati. Možda pokažem, hvala. Znači, ulaz, ono, sve chill, muški, stan, šta ćete razbaceno. Ovdje je kuhinja, standardno. Pogledajte samo frižider, molim vas, ljudi. Ako nije ovo najmuževniji frižider što sam vidio, znači onak, samo pive. I male kolice, ali dobro. Idemo se ovo vidjeti, gdje spavamo, ja i moj kliper. Nema sedam, nego soba je actually onak, ja bih rekao 10/10 bude, znači čiji vidi onak. Tu nađeš neku žensku, ako u mom kliperu nađemo neku žensku, riješit ćemo to. U sobu ima TV mali i ima tu za make-up, ako mu treba išta. Mislim da je svjetlo, ne veze. Ajmo dalje. Znači, druga soba je ovo tu, 2 kreveta i kofer između, jer što ne. Mala primača, dnevna, TV, kauč. Znači, u teoriji bi mogli dovući, ne znam, 3-4 cure ovdje, a? Da, tak nek. I glavna stvar, najvažnija stvar, balkon. I 2 idiota ovdje, logično. Da, balkon, chill je, imaš ležaljke ovdje, imaš tender i pogled na more. I to je to. Idemo sada dalje se šetat. Braću, što vi rade, pa kaj je ovo? Braći mi kliper ovo biti, alo? Ljudi, sad snimam, ovaj moj kliper ima mikrofon na sebi, znači vidim da ga čujete kak piša. Ali jel pišaš? Nemam pojma, ali... Ok ljudi, idemo sada na Zrće, dan 0, danas je Biba i moramo karte pokupiti. Da ga stavim na sebe, dečki. Tak i najbolje uvijek ljudi, lifehack malo tu unutra. To, ok, to jesam. I sada, ključeva od auta ne trebamo, idemo pješke. Leon, pitanje. Forza ili Nocta? Forza, a? Ok, može. Ok, ništa ljudi, idemo hodati tamo pa se vidimo. Gle što si uradio. Jesi ponosan sada? Da, ovo je zdravo. Znači ljudi, cijela ekipa pošla pišat, ostavili me samo pa ako mi niko od vas hoće kidnapovat, slobodno. Takva, nemoj raditi stranja, nemoj razbijat, nemoj se tući. Cugaj, hvate pičkice i to je to. Ljudi, preuzimamo karte za Balkan Wave. Da, i onda... Danas pre-party Biba. Da, i onda ćemo snimiti par momenta, će biti šta fora, ako ne vidjet ćemo, ali da, bit će chill brijem. Evo ljudi, imamo karte, VIP i ovdje 2 VIP-a. Ništa ljudi, rekao sam da ćemo lagano bez flaše, ali jebi ga, zaneslo me. Kuraz idemo jest. Ljudi, znači jučer nas je malo zaneslo, rekli smo nećemo ništa jako, nećemo flaše, ali shit happens bro. Ali dobro, idemo sada pojestneš i onda ćemo kupiti cigare i to je to vrijeme. Ček samo malo kako izgledamo. Super brutalno što imamo VIP sutra. Ma da, bura, znači doslovno cijelo vrijeme likovi se naguravaju i prema stolu. Katastrofa bila. Ljudi, znači neki likovi su doslovno onak stol pored nas, bacili onak stolu okolo. Da, znači, kad smo išli doma su onak ležali nasred ceste. Ok ljudi, evo, neko juri tam iza, otrešili smo grad, pojeli smo, na plaži smo bili onak 5 minuta. Nismo kupili, voda onak mrtva hladna bila, ali sada idemo na Džalu i Bubu, dolaze za večeras, prvi dan, oficijalno. Vidimo se u VIP-u ljudi, ajde. Ljudi, znači
rekli smo jučer nećemo jako, mene jučer zaneslo i ne bi ga predstavio cijelo. Braćo, znači, Kliper mi je poslali šaker jebate. Ljudi svi spavaju trenutno, ja sam kao ustao, idemo jest nešto, sad skužio da imam isti outfit kao jučer, ali nema veze, pa moram ovo sam snimat, Bubica mi isto nije tu, ali da idemo jest nešto, idemo van malo, glavi ustanu sada, pa... Kako predivan dan. Ok, ljudi, Evo upravo sam je snimao kako pišem. Tako, prosječan Što radi ovaj? outfit za plažu, šta radi ovo iza? Ajde. O, okej, chill. Brzo! Ovo šta mi Kliper radi? Crazy. Tako slatka struktura tanka. Dobro ljudi, evo krenuli smo sada, idemo prema plaži pa ćemo se okupat malo tamo, pa se vraćamo po stvari i ide malo šetanja po Zrču i malo kontenta snimamo za TikTok i te stvari onda. Ok ljudi, evo stigli smo napokon na Zrče plažu, idemo vidjeti gdje je Noa bio prije, idemo vidjeti šta ima tu. Ok, ljudi što sam skužio, na Zrču je more onak užasno slano. Ljudi, ovo je uživanje, to je život, Baš ovo je život, jednom godinom treba doći ovdje, spustiti sve demone van. To ne potizamo. Ne, ma kakvi, nemojte pit. Nije zdravo pit. Znači ovdje je sve to bilo slobodno. Evo znakovi Rocks, Beach Club, Foods, Taxi, onak sve tu bilo tada. Ovdje su isto već snimali promo stvari, giveaway-eve. Točno na ovom mjestu, već za snimano. staff i te baš. gluposti, sve je to bilo tu snimano. Baš, Nema ničeg više, da, prazno. baš onako tužno, ne? Sve se premjestilo u Kalipso, ljudi, ako hoćete dođite uživati luđu, bre. To da. Ok ljudi, Zrče smo riješili plažu, riješili smo kupanje, riješili smo Novu gdje je bila. Sada smo si pojeli doma, nudle i tak, pa idemo mi sada do kluba. Idemo opet piti malo, da su raste i nuči, ja mislim. Pa ćemo živjeti tamo. Ajde, idemo s tamo. Ok ljudi, znači imali smo danas actually jako chill dan, doslovno smo bili cijeli dan u krevetu. Ok, zadnja večer, Cobi i konekcije su danas, gledajte outfita, znači chill outfit. Idemo tamo danas, znači stvarno ovak, nemam kontenta, nismo ništa radili, nemam stvarno šta pokazati, sorry ljudi. Ljudi, znači jebo i ovima sve, ne da mi ne znaju prezime napisat, nego mi ni ime ne znam pisat jebote, ljubim ih ja.
Ajde već čekao ti od onak 5 minuta. Ok ljudi, znači Balkan Wave, Balkan Blaze je gotov. Bila je kiša zadnji dan, bio je užasan pljusak, ali iskreno nema veze. Cobi je uništio, konektiv je uništio, jesmo se smočili, a stvarno je bilo brutalno. Šta me je začudilo da su taksiji bili po 50 eura, to je stvarno malo pretjerano, ali šta će, shit happens. Idemo sada za Jasku nazad, tamo ćemo prespavati, tamo ćemo još malo ščilat se i onda do Njemačku.